Reka rero tudatinze duhamagare Apotre Jonas Shikano kugira ngo ataseruke abasaba n'abashitsigare kaze mukozi mukora turabakunda cyane kaze ace aserukira abashitsi bose muri rusange kaze mwareza gihugu. Hallelujah, hallelujah, barishimye cyane turanezerewe kuba hano ndetse igiciro cyane ko mu nzu y'Imana guhimbaza no gutazira Imana barabezegere cyane. Amen. Namwe mwarahezagiwe. Amen. Hari abandi buba waratashoboye kumenya n'abashobora kubyaguka mu byubahiro byabo kugira ngo baturamutse mu izina rya Yesu. Amen. Mwarahezagiwe. Haleluya. Mukamwe muri abana beza mu procedure prayer. Nabibonye amenya saneza. Haleluya. Haleluya. Bashimwe. Haleluya. Haleluya. Narababwiye kandi nababwiye ko uno munsi gira mugenzi wawe bidasanzwe. Haleluya. Mubwire kandi iti bidasanzwe. We rero nibavyita ibisanzwe je turi kumwe kwe. Haleluya. Gira mugenzi wawe ati niwavyita ibisanzwe ni turi kumwe. Uco mubwira ati niwabifata ibisanzwe bayi. Haleluya. Mashimwe. Turabona amaeglise menshi ashika kurane avyaguruke tumukomera amashyi menshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ni nziza. Haleluya. Gira mugenzi wawe Imana ni nziza. Haleluya. Hariho abantu rero pasiteri bagiye kwakira mugabo abamizishe nitwo basiga inyuma. Haleluya. Sabe Artemo turiko twirukana umwanya. Sabe Artemo baserukire atuma avuga ijambo rimwe gusa ryonyene. Haleluya. Dukoma amashyi menshi kubw'abamizishe. Tuzamure ibiganza byacu turamukanye murakoze neza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Twese tuvuge ngo concert umwami w'abami. Bivuge ngo concert umwami w'abami. Vuga ngo ya Mose. Vuga ngo ya Mose. Dukora amashyi menshi. Haleluya, 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 haleluya. Twakire Elion Church from Saga sinzi ko bari hano. Elion Church nibarashika mashimwe iyo Igihe cyose rero umuntu agira aririmba cyangwa igihe tubona umuntu aririmba no kubwa mbere haba ari ikintu cyabaye ku buzima bwiwe. Mashimwe umuntu cyambere kimubako ni umuhamagaro. Hama wa muhamagaro wa muntu ukurikirwa n'ubuhinga. Mashimwe haba hamaze kubaho ubuhinga habaho gushira ku mugaragaro bwa buhinga. Mashimwe ntushobora kumenya umuntu adafise umuhamagaro cyangwa atashizemo ubuhinga bwiwe kugira ngo ashike ku numero kanaka. Rero twese turi hano kubwa Innocent nuzwe n'Imana uno munsi yadutumye kugira ngo atwereke ageze, atwereke by'ukuri ko ageze ku rugero rushimishije. Barishimye cyane rwose. Kenshi dukunda kubona abantu bashigikira abaririmbyi batarabona icyo bavuyemo. Abenshi bashigikira abantu bamaze guhaguruka bamaze kwerekana by'ukuri ko bagize iki, ko bakuze. Haleluya. Nico kimwe niyo umusore akuze igihe ataregeranya umuryango ngo awubwire ko hageze aguma yitwa umwana. Haleluya. Ariko igihe atanguye kwegera abakobwa ati nyamara hariho iyindi ngingo ngira mfate, uwo muntu uwo musore cyangwa iyo nkumi itangura kujya ku rugezo rushimishije rw'abarira ku meza y'abantu bakuze.
ijambo rikomera amashyi. Haleluya. Rero uno munsi Innocent twese turi hano muri kino kibanza yadutumye ko kugira ngo atubwire yuko ageze mu rundi rugezo aho twahora tumuharura atari icyo kibanza kirimo. Imana ishimwe cyane. Twagira gato tuvuge ku buzima bwiwe uno munsi. Hari byinshi yagiye akorera Imana, aho yagiye ategura ibitari bike kandi biriko birazana impinduka muri kano karere ndetse bishobora no guhindura igihugu cyose. Imana ishimwe. Hari umuntu witwa Best Healing Power Ministry yashoboye gutanguza hari tariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2016. Urumva ko haheze imyaka itari mike. Uwo mugwi umaze gutangura ni ukuvuga wagiye uca mu bibazo bitandukanye, wagiye uca mu bihe bitandukanye, ariko kugeza uno munsi bigenda bagira yuko hajya iyo umwana arinze akura akagera mu gihe aheze amashuri yisumbuye aba yarabonye ibintu. Hama hakurikirwa no kurobanuzwa amavuta mu gikorwa cyangwa mu kibango cyangwa mu bango byo kuririmba. Imana ishimwe cyane rwose. Iyo abaririmbyi bararobanurwa, Yesu nashimwe. Kuko iyo uri mu ngabire rwawe, iyo ngabire iragutwara mpaka igushikanye mu kibanza cyiza, igushikanye ahantu muno munsi mwese mwaje atakindi kibazanye uretse kwitabira igiteramo, kumva ubutumwa, kumva icyo Imana yakoze. Imana ishimwe cyane rwose. Ibyo bikorwa rero byaciye mu ngabire yo kuririmba Imana yahaye umuririmbyi Innocent Ntunzwe n'Imana. Conclusion cyangwa ndangiza, Innocent Imana yamwongeye irindi yerekwa ryo gutanguza ishuri ryitwa Burundi Talent Voice School. Cyo kintu mugikomera amashyi. Impamya bushobozi. Manje kija gikorwa kirahambaye, ni igikorwa gikomeye, ni igikorwa cy'iteka. Abenshi mwebwe mwaracitabiriye kandi naryo ubwanje ku mutima nari hano nawe utamubonye. Haleluya. Ni mwemwe yaje yari hano nawe utamubonye, ariko nari mu bindi bikorwa by'igihugu. Mana dufashe cyane. Ariko byati cyanga biragoye ko uwakara. Mana ishimwe. Ntunzwe n'Imana Innocent, turizera ko hamwe n'Imana, hamwe n'ubushobozi bwa Kristo bizokomeza. Imana ishimwe cyane rwose. Arakeneye gushigikirwa, arakeneye guterwa intege, arakeneye kuba ankuraje mu buryo butandukanye, bwaba mu buryo bw'amafaranga, bwaba mu buryo bw'ibyiyumviro, bwaba mu buryo bw'impanuro. Imana ishimwe cyane rwose. Iyo ndose umuntu umwe gusa mpanuro, umwe gusa, ndabiha agaciro kanini. Haleluya. Kuko uwo muntu udasanzwe. Imana ishimwe cyane rwose. Rero mumuhanure, mumube hagufi, mumuhe amafaranga kugira ngo ashobore kurangura ibyo ariko arakora. Imana ishimwe cyane rwose. Yesu nashimwe. Kuri uyu munsi rero uri hejuru agiye gushyira indirimbo ziwe ku mugaragaro, agiye kutwereka ko ageze mu rugezo rundi rushimishije. Nico gihe hageze ko tumutera intege, hageze ko tumushigikira bimwe bigaragara. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya. Nutaba ufise ico kumwa kigaragara, fata umwanya wo kumusengera Kristo kandi akamukurikira. Imana ishimwe. Rero nagira ngo twese hamwe dufatikanye
mu gushigikira uyu muvukanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Masini ayo masini dukomye na apotre tugira dukoma Imana nayo dukoma masina. Haleluya, haleluya. Masini sizi konvise ibona ya musacha iko gishinga na ikigo amasini. Tugume tuhagaze umwanya muto tugira tubone iyo swali wabiteguye tugire kuno. Haleluya, haleluya. Abantu biteguye kubona ino swali tugire kuno. Ndashimira Imana cyane kubwanjye tutu no kubwashano bashoboye gutereka bino birori dukoma amashimesi Imana irahezekere cyane. Haleluya. Ubundi yanike inshuti yacu Shalom, viongozi bose n'inshuti zacu. Haleluya. Tugira twakira abamisisien ba Best Healing Ministry. Haleluya. Dushaka tugira mugeza bati tugira twakira abamisisien. Haleluya. Manshimwe. Reka dusaba abamisisien aho bari binjire dukoma amashimesi abamisisien ba Best. Haleluya, amashimesi na karuru. Haleluya, haleluya. Twongere dukoma amashimesi kubw'abamisisien. Turashabategereje. Yes, haleluya, haleluya. Jeno vimirindi turabirindi yandikitamo kweli. Nao wao vimirindi. Nao urayumva. Imirindi y'abamisisi urayumva. Jeno urayumva vraiment ndumva kumarukira. Haleluya. Reka ndagusaba ugira ukuboko kumwe. Yumvirize panza kuri atebona mubya yiruka siyanwe mari guhesebeje. Haleluya. Inasano mushinga nahagaze ngaho imbere yawe eko uremejira uwaberewe rwose dukora amashimesi kubwa inosa amashimesi. Haleluya, haleluya. Inosa namubonye kure araberewe cyane. Bakabyangira by'ukuri nabizi cyane biriko biravugwa cyane birimo biracatandukanye. Tugiye kubona umwanya w'indirimbo wihimbaza Imana ntacyo bitwaye kuruta zizi zose ariko muri Kristo twahawe kumenya byose. Narishimye cyane. Iyi mesaje niyo nahawe, niyo twahawe, ni iwawe, ni abenegihugu, ni isi yose. Ni mesaje izosigara irafasha abandi twe twarapfuye twaragiye kuko benshi barakora ibintu bakarengana bigasigara birafasha abandi bakazoza. Si kubw'inyungu zacu rero, ni kubw'inyungu z'urundi runganwe ruri inyuma yacu. Indirimbo yitiriwe Concert umwana w'abandi arera. Indirimbo nanditse ngo wowe mbaye ubuzima bubi ishure byiza ziri mu ndimi zitandukanye ngo n'abandi mu banyamahanga bazashikiye umuneza mufise ko bavuga nk'ipira bati bakoze Mana ngo ishobora gusezeranye ubisohoye ubishikije tongera amashimane yashomije mu Gifaransa, mu Giswahili, mu Cyongereza, sinzi n'ahandi nagiye mu Kigiriki ya kwa Patiri nazo nyine zizoza nibwiye ko byose bituma nishaka n'umuntu yumva yongera intege basi kuri iyo gahunda. Nashimira Imana ko yabimpaye kandi izobishitse tuyongera amashimane yashomije. Haleluya.
izi ndirimbo nimuzizi neza mu karere muganizera ko vuba aho mushira mu buryo bwanyu muzahora muzumviriza mwiryamiye zabashikiye sivyo ngabirira hari unakenewe something to do. Wow, chemin, tu es ma richesse, tu es mon bonheur. Reka muvuga ati mwese musubire ngo tu es ma richesse, umutunzi wanje, tu es mon bonheur, umunezero wanje, tu es mon chemin. uri inzira yanje. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Je n'oublierai pas ce que tu as dit pour moi. Sinzibagira ibyo wavuze kuri jewe. Alléluia. Amen. Ariko uyu muntu yavuze ibi bintu ntumva yuko araho kubizigirwa n'ukuri. Ndifuza ko n'umuntu atazi igifaransa ngaha avyumvamo mu buryo bw'imwemo sivyo? Amen. Indimi zose mu mana ziriyo vrema ntabwo wabifise ubutinya. Muri izi ndirimbo zitanu maze gukora indirimbo imwe kandi izira ko n'ibindi byinshi Imana izobikora. Ikintu gusa Imana ikeneye n'umutima ushaka, umutima ukunda, umutima wiyoroheje kandi umutima usenga. Ibisigaye imbere yayo birasanzwe. Nifuza yuko indirimbo tuza kujana kuko turi muri East Africa Community. Generasiyo yacu igihe tumara rero muri Tanzania igiswahili cyaramanze nakora akazi ko kuba ntwenga mu bandi bantu nabwise ibyo bavuga ugakwishura byari ingorane naciye zanariye umuntu wanyigisha. Aleluya. Utarabona ingaruka y'ikintu ntugira ishaka ryo kwinjira mu kironde burya ikintu kironde maze guhura n'ingaruka kandi ugenda guhura n'ingaruka atakuri bubigenze umwanya warakujanye. C'est toi qui es notre richesse. Nous sommes là pour ta bénédiction. Nous sommes là pour ta promesse. Merci papa. França na fatira garra basi sione tuweke bifu shekero gita. Haleluya. Isho tu muri Kristo tuzori indimi zose uko je ko nitangura na biro mu ijuru ururimi bazoza nanzo ubusanga kusaba nakabashira gato sizeno kunyiza kirundi ruskozana mu ijuru mu cyongereza tumushimanda wiri bihorana nshiki bagerageza muri amate kurondera hose. Ariko ndababwira ikintu kimwe ubuzima bwose urimo ukwereka igicapo cyawe cy'akazoza ingene uzoba wahindutse sibyo none uyimubona ngaha ntumubona uku ntumubona uku no munsi ubu yavuye kure mama ibintu arabizi gusa ntamubwira amabanga twarabitunganije yigumye arazi ko umuntu ugira ngo ahinduke aba mwiza aba yababaye kumanza kuba mubi abyaza na mama n'amareresho yakorana n'abubu n'afatira umwana ariko
Abakoresha kugira gutya. Wow, thank you very much. And Jesus is blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Whoa. This is your church. We have come to worship the name of God. Hallelujah. It's your time to celebrate the glory of the Lord. It's God's very unique preaching the altar and the sofa and the wind and the countries. Hallelujah. Lift up your hands, Kishamba. Amen. I'm so glad you're You're so far from me. Hallelujah. Amen. Come on, everyone. Have a praise, my past. The word is going to be scattered here. Let's touch the heart of everyone. Because there's no one like God. We have come to worship you, everyone. And whatever we hear, all of us, we clap our hands in the name of Jesus Christ. Amen. kurinda ikakuzigama ikabara kugize muzima kwa kugira ngo wumve rino jambo kugira ngo agire icyo ukoze Bwana asifiwe. Amen. Kwa kugira ngo umaze ukora ibyiza ukora iby'Imana Imana itangwe gukora ibyaha. Amen. Yesu izi impamvu muri kino gihe turi hari icyo Imana igomba gukorera umuntu umwe hano. Amen. Navuze ngo hari icyo Imana igomba gukorera umuntu umwe hano. Uzi impamvu mvuze uko? Tumaze igihe turi muri ibi bikorwa byo gukora. Abo tumaranye iminsi barabyibuka turi mu ngendo mu cyito cya Rugo, abo twari kumwe tuvuye. Abakozi b'Imana twari kumwe mu cyito cya Rugo. Abandi baragiye. Ubwo ndabona ari mu batandatu n'umwe. Turi mu gihe cy'uko turi kwaguka kugira ngo dukore mu yandi magambo hari icyo Imana igomba gukora. Vuga ngo hari icyo Imana ishaka gukora. Hari icyo Imana ishaka gukora. Navuze ngo hari icyo Imana igomba gukora. Asi mu impamvu y'amajyamba n'umwana. Ngo kora ibyiza ubyo ukigize gute. Ngo ni wakora ibyanjye nanjye nzo hahise iminsi myinshi buke mu yandi magambo urafise icyo kurya hari ibyo ufise ijambo ry'Imana ntugire ubwoba bwo kubiterera he hari igihe kandi nicyo gihe kigiye kubuza uzoshobora kugira gute Bwana asifiwe. Ntawe ukorera Imana yikoreye amaboko ye. Ndavuga ngo umuntu wo kugurana n'Imana ari hano navuze ako kantu niko ndibutsa ijya nkuru y'umuvugishwa n'Imana Eliya. Ndavuga ngo ujya gufaka zera afite ukwizera gukomeye umuntu yari asigaranye agafu ko mu cyumba gusa agacafa n'umwana wiwe n'umwuzukuru agafu k'umusu ariko agiye ukwizera aramenya ngo jewe uko biri kose uriko winjira muri iryo jambo iyo atizera icyo umuvugishwa n'Imana avuze by'ukuri kari gafuta ko yari gutaha ndakaye kugira gute ariko ugiye gusoma neza ngo aremeranye n'icyo Eliya yavuze aravuga ngo nta kundi ko ari wowe bivuze reka ndagacumbe ngo cyane agacumba amaze agacumbi kumukoze Imana ahejeje kugafungura afashe ibyo kurya byiwe biterere hejuru y'iki umanutse gatonya urabona ngo abandi bariko bararira barizwa n'ikigoyi barizwa n'inzara barizwa n'uko bariko bagira ibyabo yari mu mashini warasifiwe vuga ngo kubera igikorwa muko uno munsi ugiye gutwenga abandi bariko bararira abandi bariko baraganya bavuga uri mu mashini vuga ngo ni jewe nyine ngiye kuba muri mashini warasifiwe